Kilo. Coba lang sa baludi, coba. Coba minta belum coba nih. Cak mama pergi coba-coba. Kira-kira nih 2 kilo dicoba. Oi, sambalu asing kaki mae. Coba sai anelan satu. Sangat deklela. Kibelay kelasan, kibelay mi. Kaya naman ng balo. Kapuso meron. Coba mi. Asal kel 5 kilo medal. 5 kilo. Yeah. 5 kilo. Yan ang satu na tutumuto nga sa balo. Kamu tumuto nga. Akuto nga. Akuto nga. Iya, kena ko to ngulo sa bukan ken muto nga. Una eroki amali. Pile dudui japo kisalang kipakamba nate na tongyaki amali Salema 10 kilo bagi timani timbangan na Timbangan bagian tuh sama lu. Badet amile sama lu. Kaya mungkin pilih-pilih dulu. Nanti pilih sama lu. Kanan kasih aki. Saya babalu, anjir kita ngamile. Kodi, ambil saya sambal dan kimile. Langsatan nekate. Ngapa? Ada timbangan na. Ngapa salah? Ngapa na 5 kilo? Nanti 5 kilo. Sambalu asing kaki mae. Coba saya anelan satu sanat teknena yang moropoe erok kaling tampila busi Oi daeng sanak kambahe bota nasanak kamaki pagantina Kaya aking sama lu. Paya. Anjo kutunga sanaran muku anjini Dapat lagi kira kapten sama lu. kamu nih sama lu kisahnya mas 10 kilo boy dia kiti kuah Ngapa? jangan pula pembantuan mati Sapila gantongan na sambal. 10 kilo Dahil naman ka sambal ku ikaw ton, sapila. Jangan kuman malim ni. Ako yan una eroki amali kaya makipile dudui susah nanti sama lu japo kisalang ipakamba ikalaman liga nate na tongyaki amali nakamatku ako yang marahin Wala la ko. Rugi ah. Timbangan kunne. Ya ini tambahan na.
Jai nam tambanan na sama lu. Jai min tambanan. Percaya nih, bagi kita sapa sama lu. Bagi tapi 2 kilo minta